I kuble ye pi wa ro ki prolog ki was nyao suk wo up ye ki kubor wa pala ha new channel. Ki kubor wa pala ki wa kwa open nyao chapi wa yap le ngut ki khna khian hadin wa chim ye tika wa tip kam I measles rubella. Te tons dange ki kubor. Ar ngut ki wa kre kachnat ichaj ikhia namo ki health workers. The chat be grek ki hadin wa yap le ngut ki khonbo neida wa chim ki ye tika wa tip kam itika measles mum rubella ne MMR habila gawi district kanongba Karnataka. Minister ka Health and Family Welfare UK Sudhakar dakhana ucha ki wapatai khubor hakatu kasngi Monday wada bekre ya ka auxiliary nursing midwife ne ANM wa ka pharmacist we ya ka report da yo na ka district health officer wa ka state level immunization program officer. Kiti gili ngut ki khonbo wayap kan thup ki ya ka pavitra halagur ka wakhat le bnai irta kawana ka chnong ramduk taluk kawi wonto ka madhu umes karagundi ka wakhat so bnai irta kawana ka chnong bochabal katwa sa kawi wonto ka chetan pujari ka wakhat ar bnai irta kawana ka chnong malapur. Ya kati ka injek yong banai depan man ha primary health center ka sola hali haramduk taluk ha utu utaya wadadep. Ha katu kasni Wednesday kakat ar tarik yong niu banai wanangkong DMR pawi ngut ki khna wachim ya kati ketika weina kiti ki ar pawi ngut so ngut dasdang ki wo prai hadin katu kat ni kenta wadadep wo chim yeti itika da ong da ka local health official. Na kiti ki so ngut waprai kawi ka khonbo da yap ko haramduk taluk hospital hakate hi ka jo kasngi wadep ko wo chim yetika kawi wan da yap ko hadin wadaliwan chayung ha kawi wan kasngi katwa sa arngut wan ki khonbo neida wada ware ki kamte da phakit yaki cha ka bela gawi institute ka medical science heiwa kawi da yap ko hapo ICU hakatu kasngi sajjan katwa kawi wan da chait ko hadin naite. Iwa mud na kiso ngut le ngut dayap ki katwa kawi wanda chat ko. Nei liang minister da ong u wayi manwa kiti ki khonbo dayap ki na ka septic shock event waikam waman katte ka sorkar dang yang ko ya ka inquiry report. Katwa nei liang ki wakre ka district health wanda ong ki wa nei da wakhaler ki wa inject namo nei da ka improper vaccination da poi chai do ye mansen yong ki le ngut ki khonbo. Hadu kat once nyawar aye ki pli ki khonbo ki wamputip iyi ki wadang hok dang khoi ki wadang stang wo im da do ki ye jing im yong ki du nei da wa khaler ki wa inject te do ki ni don hi ki khubor ki wa kwa open snyaw chapi yi ki khubor da boy chwa kut khuble ye phi bro snyaw ba hamda mu ye subscribe your new channel khnang wa yo pten cho cho phi yo yi ki khubor wa phala hek ten pnar khuble chibon.